Diphu Catholic Church ningkan suri kresir kebra troksi kebra isi aningkan pen Diphu Rongkhelan along Catholic Church nang kimdet pen pining suri hini ra ingkora hini aningkan an nang choksi Sertalin asengkan mesen pen katalon pon bangso Sertalin asengkan ke chok ni thoma pharman katalon pon along ke damtang aru ni phainer kebra ni kijut siar ni ada por phai sir kep pensi maing pu pon lo Laso ho Diphu Diocese Bishop Paul Matekat, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Father John Timung, Father Thomas Maripurat, Lapen Father Jekaria Mandekathara, EM Prodip Rongpi, Lapen MEC Richard Togbi, Father Robinson Teron, Nisami, Brother Atum Pendanglok Pendangan Church along, Kiklem Kidamatum Chitong Dunsi, Mayalong RD Chipidun. Lapen labangso Catholic Church laki ningkan suri krener kebra troksi kebra isi aningkan pen Diphu Rongkhelan along Catholic Church nang kimdet pen pining ningkan suri hini ra ingkora hini aningkan anang choksi Golden Jubilee mati Sertalin talon ponlo bangso Golden Jubilee ke talon pon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aluhiaman pen chitong dunsi Maya long jumesen alam the jai pon Maya long kaning je pon ki Karbi Anglong along Catholic Mission nang kibi pon ki mesen lo Athela dak Diphu Don Bosco School along pen danglok Karbi Anglong arlo pinangan Don Bosco School dolo. Laso jok ke Charlie atum doctors engineer pen danglok setami pinangan arling ke theke man atum dok piklo. La pen ilisitami aprang ke sojong Don Bosco School along si ke Charlie dun abanglu pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon. Laso ka kewan kacang dia nak kapapang kewan dua bangke lake Don Bosco School ino Lasi Don Bosco tum ladak nama kita di mana ke? Ile tu malah dak kacau dia student satu. Pada ke excel set, mana ke doktor, engineer, mana ke CS officer, mana ke kapek social workers, mesen abang pu businessman dame mudah pensiunan malu. Lasi pinidak di pulau pirisong dame. Ningkan poke kecok lagi itu ningaram lagi lasi mopen ile to worship Reverend Paul Matekat ilbana tham sujong Don Bosco kali jasan kongke ni sujong Don Bosco si tingkok halada umsuai alam usalang ni nang thani lipan alang ni 30 years plus lo tahu halada Karbi Anglong itu pen lipan tham alang lam kingpi ile tu mana sose lasi nili ningam piklo pinida kera nangai cetong duna pot lasi ekopai lo empuji sudah nilpan cetong unta bosan se nilpan pulo lasi dani li nangai cetong duna Lapen hapu Diphu Diocese Bishop Paul Matekat pensitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapuson Golden Jubilee mate Sertalin katalon pona mayalong RD nang kachipidun pen nang kachidong dun thega pot kachuru pipa jirdun News Report Karbi Anglong Live